Ndereba na taniboy wakibonekerete ciarerani nyuma ya rori ira bakuri nayo gutambureki na kugwa irori ire kumite bwa Nairobi thiete bwa Isiolo ira gukamatite irio bia utethio nkunia kathomba cia mucere kiu kikwena mikeza kia tambureki yani lakini ete ko giora kali wayo giaga ikujete tukore poezere mera gukatira au but mtu mona ringi njara na kiongo na kugoro na nyonge nyawe na ringi na bonde bagwita cibitari nkurejaga na ngirigie kuria gwika giciko nthiguru kuringana na ndeto ndaigwa no gituma kingi sana na ndaigwa nyamu eringa nthiguru umbomu na ndo ni kurigia kumagara iro ndethira ngari maminjireni aja na ndi kwithira ngari maminjireni aja ndamba kurigana na ndigi ntugandenga na gyo ikutethia ntu babo kali ndena ngari nemu ariwe kamatite ntu baire ne kamatite mucere tande kwithanira na antu baire ndereba na tanimbo yoe na ke mucho ndona ntu bau kwa pesa sawa batithuki na ndauga mwathani agutethia kwijewe ngwantu bau be moyo accident yo makia muno nyotha ntu ukarangu kalinde mikongine aria oni mantu ndona mantu manene muno bakiaria kariba subuiga iba kumeneria nene thirikari ya kaunti ya Meru no tuba kwithirwa kwina cibitari agwendetire na ndawa araba kugokegwa kwina ndawa kana ambulance ntu baraba kwa na mutino agabato kwa na utungata bwa mbere nkuruki bakimeneria bolitu no tuba kuthukagia kanya kara yako ya kuonokia antu cibitari ya tukaba ukara kandiki emergency accident available endo weta ukethira daktari utindawa utinya into bya first aid icio ya muno lakini ntungari iko wote hospitali ria kuwe utethio yani tonaga antu bengi bara bakujera batete hospitali doromba yani thirikari irete hospitali ukue ira ombekia kwa harakisha mtu thaira wa ngari na utethio bonge nabo ibarabara yani ombe wekirwa mituma au ngari cio ya ite kaombe okiruka na chita kugwa mtu omba kugwa agatora ndamu nyake ongo muromo lakini utete thipuri ono tu hospitali ite akue no mwaka gyo getero kiki antu hospitali antu kwithania ambulance iri ukue antu aitu ndai nyatu twina ngari yetu empui vitari kubwa thine uni utwithero twini ira nyingi ni tuli raira menya daktari agethwa andikia githiuruka ata utu batu tugwirwa muno no ntugintu kia mbere aringi twajulikire muntu uri ndamu ira ari kuma ira athika amuringa bandage amenyora akamusuija nyumenda ikaithano akija kwambiria kuigwa murimo muntu ura akethwa ajulikiri no bukai utethio kaithira iboka no tubarinde harakishwa thai kioko kia karambere kiwa gia kinya nyako kitera harakisha no tukitakinya itare kubatere ndareka ikuthira kathamo no kioko kia kinya kenda tubeta cibitari na umona gwikajirite muno akirira mbere kioko kikinya indi urendera ko na ambulance ya thirikari muntu barinde wanage bakitetha arera akiro njusi na netura yaki lakini itatura rugori indi toromba cibitari ire twendawa antu beto ba batethuke muntu ari ku akaringa kwa thai aiguareku cibitari gitandene utigekeku utisibiteku nani cibitari wetu gavana wetu na tutegere aturetere ndawa onto antu abaingi bakuthirira cibitari ire wa atabana ari thai ukethwa igokale na ndawa baba batingi umia obo umiete njara ngai na ndi onetete ao njara yewe unikire kiukumandamu wende ao gete achati na atitu na cibitari thirikari aja subuiga tuti ambulance tonga geoko kithirinya ndeka thate gitireja au no ambulance erewa ikinya kuma nare nyamtu na kwirire ya kuma subuiga wandini ya kisima gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV nyo kambitaga ki Mutegi.